الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله إلى حمدك الله سبحانه وتعالى أما روز بشمويا رачијам створители кога со деламен секова дивео хаири јака ја дунијам деламен благодатија ема наја салаватем селами управко најшукар манушки јака ја дунија Amaro manglo pejgamberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upra kileskiri cenemi familja, sahabija, tabeina, etba utabein, generacijata Rasulafu salih, emsa muslimajna kola so na ete mukeni dunja nisa rosvene la fensar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala neka deltu men sekova хаир пралален, нека приминал тумари бадетија, нека прифатинал тумаро секова ек ибадети, зикр, дова со керена каршико Allah subhanahu wa ta'ala, себепи дека акалајта не возвишиме дивеко Allah azza wa jal, поготово мате бистра од овако со подсетинеламен сино Расули салаллаху алейхи ва саллем емо сахабија Ridwanullahi alejh, alvajtano дека ореđe po Šaban, hemo masek o Ramadan, ta ne jektaro najvozvišime masek jako Allah subhanahu wa ta'ala, a men si jam već ko masek Šaban, pandahari, panda neko bor dive kako ovako masek Ramadan, hema kala dive sa trebala čačete koristinalen, te kera buti upra mende korkorik, te šajte do bližinamen, prema kamaro Allah subhanahu wa ta'ala, hem te dobinao zadovoljstvo amare Allah skoro azza wa jal. Od ova somangavate napomenavem somangavate družinamen od olejatano koja kala vozvišime dive sab halalen šajte primetinem šajte dikadeka o islamsko sveto emo muslimansko sveto palem ka aktiviri nalpes ko ibadeti ko džamije o humanitarna celija, ама са од ова пралален не требала товал е карта која со ка злоупотреби нелпес или која со ковал некаске адут за да те нападинал јекеке, за да те нападинамен сар муслимајна, него од ова напротив требала товала меѓе јекчини, те дамен јек вас, хем ако наокова Рамазани, шајакава Рамазани кова се бепи, това попаше ко Allah subhanahu wa ta'ala. Ако наакава масек Рамадан, онда те кера дова, Allah те овозможила меѓе окова масек Рамадан, па од ова Рамазани тола меѓе се бепи, те до ближинамен ко амаро Allah subhanahu wa ta'ala. Од ова се сомангавате ва керафтано, шај бутаро прала кола сојтане акате ко претходно време, насине добар активна ко намази, насине добар активна ко џамие, прала со дикенамендата ро социјална мрежа, шајлендар да иси буџе некола со кара кемпес, кјасавки ситуација, ем кола со аканата не свесна дека воло масе ко Рамадан, ем камангенте почминен хари почесто ко ибадети, почесто ки дружба е муслиманен цар Андре ко џамие, почесто ко џамие те вртинен пес, ема мен си јам свесна сар секова бершки клолек странка, тари страна која со кава керел, акана си ен баре муслимајна, акана си ен верникја, а цело нилај бистерген со керген, пазинен пралален, јек бути која со морате џанатан од ова со, а кава возвишимо дини Аллах ескур азza wa jal, тано дини кова со пред се, Allah subhanahu wa ta'ala, муклале се каске со обмангела. Емо дована не манушенгири бутина, не амари бутите бирина, амен, кој кавал ки џамија, кој ка дружинел пе муслиманин цар, козом ка дружинел пес, хем сар ка дружинел пес. Двајта нек индивидуално право, кога со свакојек муслимани требала телеле упрапести. Кога со свакојек муслимани, ка керел добор кај Аллах азza wa jal, козом со камангел тобол паше пере господаре Аллах subhanahu wa ta'ala. Соске спомнинава пралалена кава спомнинавале со ек единствено цел, а двајтано со
мана шавен тумаре хасенатија, кола со керенален котек е дивескоро, котектаро ибадети, со ка керенлен иншаалла котектаро масако рамазани, себе пи башоадва со и чип кералалафи. Пазине. Јектаро најопасна буќа, која со шаје кеманушескете десинел пестано, кога ки клолангла ко Аллах субхану ва таала, товол банкрот. Пазине. Со значилно да тол банкрот, та волангла ко по господари, чучо, буквално чучо. Расули салалаху алейхи ва салам, кава керал, кавал народот ароморо уммети, по јомул ахир, по судно диве, кога кавенангла ко Аллах субханаху ва таала, ола каовен чуче. Ем кава керен, емелеконге, а маменто дека сјам синеки дунја, кал дингјам намази, дингјам зекјати, дингјам садака, постингјам комасе ко Рамадан, кергјам шуже дејля. Ем ко саа кава пралален пазинен, ко саа кава мелекја кираненленге ва кериндор, оја, ама тумен да истовремено керген акалескоре макалескоро лафи. Тумен диклен акалескире макалескири махана. Тумен акалестаре макалестар ширинген кава лафи. Ем себепи башодова се навдие банкрот. Себепи башодова вдие на етумен ништо, таро тумаре дејла со керген ки дунија. И свакојек муслимани на мангела тара келпес која савко моментем ки савки ситуација. Пазине, но двајтано с Аристотеџа, цело дивете беше, те кере бути, ко шудро, ем ки крајка кога авала окрајма се ко скоро те надобине ти плат. Авала ли тке шукар? Навала тке шукар. Агер да тане тери бадет ја муслиман. Трудинеја тут ленге, кереја ленге бути деја торо вакти, деја то манги пе Аллахеска субханаху ва таала. Ем на нели жалосно тај са те аве, ја савки ситуација. Најли жалосно тај са, па ки клобангла ко Аллах субханаху ва таала, себе пи само баш од ова дека ту мислињан дека е тано агера нај агер, то веќе учуангла ко торо господари, Аллах субханаху ва таала. Дикен, Аллах за оджел ва кергеа, ја ејуха лазина аману, оту мен со верујнена, кутиба алейкуму сијам, пропишинава ту мен ге опости, кема кутиба алел лазина мин кабликум, сар со пропишингјумле е народонге со синангле дер ту менде. Лаалакум таттакун, сар би овена богобојазна, джанена сетану интересно, Аллах, пазинен шукар. О интересно тану од ова со Аллах субхану ва таала, па кава куранска етива керала, ја ејуха лазина аману, оту мен со верујнена. Пазинен, Аллах за оджела катена керала селекција, оту мен со сиенко џамије панч вакти, оту мен со цело време калдинген џума, или оту мен кола со цело време керген зикр, него кате Аллах субхану ва таала спомнинала буквално саринен околен со силен имани. O termin amenu, верник ја вела таро термин иман, со значинала верба. Некој со верујнала. Магато исламска алим јава керена кој ек мануш, джанала дека вело вакти баш Аллах субханаху ва таала. Ем джанала дека одвајтано вакти Аллах ескур азza ва џел, ем оф дело од ова вакти Аллах ескур азza ва џел. Од овај знако дека доле мануше и силе имани. Ем пазине накана. Ако и сјамен пралакола со цело време, шај си нахари послаба ки дружба ко џамије, ки дружба муслиманенца, ема кана почминена те авенки ко џамије, почминена те дружинен пе. Дали од ова дела ко право, од ова која со сине поактивно, дали делале ко право, те селектиринелем те вакерелеске, ака на сари нековен муслимаин. Пазине. Да не ника сад од ова право. Ама буквално на не ника со ова право. Ова право на не ни е ходжа, на не ни му е зине, на не ни джемате. О право и тано, секоле е кеберни коскоро те доближинел пе се Аллах азza ва џел,
тогаш кога се тинела имани према ко господари ко Аллах субханаху ва таала. И одолеске да тарасавко аспекти Аллах субханаху ва таала пазинен дела о простор е манушенге. Ковајтано простор е манушенге о вакти. Расули алейхи салам пазинен кава керал Аллах субханаху ва таала народелата романуша тена керен гюнахе. Пазинен. Аллах народела манушен дар табенлеске бизо гюнахе. Него о Аллах субханаху ва таала роделата романуша кога ка керено гюнахија тена бистрене Аллах азza ва џел. А кајата ни разлика? Со значинело дово. Гюнахио манушка керел константно. А кајата ни дунија халален. А кавајтано само јек танколате со морате постојнал искушение манушеске, морате авалеске не се тегобу прако шеро. А савкита ни дунија. Расулан салама кергеа ла раха фи дунија, на не рахатлуко ки дунија. Хема ко Расули алейхи салама кергеа нешта савко. Со шеамен те вакер. Козом пути амен капер. Емо долеске до Аллах субханаху ва таала му клеменге јек точка, пропис, којата ни оде? Истигфар. О истигфар. Емо Аллах сока вакерал, ја ејуха аллазина амену. Оту мен со верујнена, тубу ила Аллах. Керен тауба ко Аллах субханаху ва таала. Таубатен насуха. Со искрено опрост. Со искрено истигфар. Те роден таро Аллах азza ва џел. Е па ако масе ко Рамадан пралален, на не вакти баш од тога што роде опростар Аллах субханаху ва таала, онда кој тану? Онда кога требало мануш? Дикено Аллах субханаху ва таала ектаро најбарен ниметија, со муклеќа каја дунија, тано Кур'ани аззимушан. Тано Кур'ани аззимушан. Хемо Кур'ани аззимушан кога е тани почми милескири објава? Ко масек Рамадан, прво Кур'ан скати Расулеске салаллаху алейхи ва саллам, објави налапес ко масек Рамадан. Хем пазинен, која каба возвишимо масек, кога е тано мукло Кур'ан, соиси, инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Амен објавин гамле, кират таро лейлатул қадр, и ситу мен е крат која сојтани лейлатул қадр. Кога перела дова джанала само Аллах субханаху ва таала, на не текува кодова, ама ако акаја рат, тани рат таро кадери. Пазине. Ако акаја рат, тани рат таро кадери. Со требала те кера, те сова. На, пошто сијан веќе вернико, ов константно кој бадети која кава масек со каволтуке, тере Аллах азza ва џел. Те шајто вета родла ша со кастарело дова кадери Аллах субханаху ва таала. Ама саво и те ове, ши ми ситут имани тири дужностани тове ко кере Аллах субханаху ва таала. Тири дужностани тове ко кере Аллах субханаху ва таала. Базине. Шех Мегамис кадела кава пример, е манушенге кола сојтане кебирул фасик, баре грешнике, ем кола соленго римани тано теле, кога кавало масе ко Рамаданов джанена сар дела ленге о пример, ва керела довајте ано исто сар о пример кога дуи мануша машкарпесте тане акушле. Пазиме. Кога дуи мануша машкарпесте тане акушле на керена лаф. Ама, кога кавал ек буд бари бейла ек хеске кошеро. Ов би стрела дова проблем. Емо поджала, оволу залесте, агер со би стрела дова проблем. Ема агер тано со, овернико пере Аллах азza ва џел. Било кај тове мабистре дека киранетут ко Аллах субханаху ва таала. Мабистре тиранетут ко торо господари ко Аллах субханаху ва таала. Шај надеја буте Аллах азza ва џел. Ама барем емо дова хари суиси, те дамаре господариске Аллах субханаху ва таала. Секо крај таро са пралален само јек бути дела песе Аллах азza ва џел. Джанена која тани одеја бути? Некој кава кероло намази на. O namazi tano tuki. E Allah subhanahu wa ta'ala na nele potreba taro to namazi ama hiç. Soske Allah subhanahu wa ta'ala upreko nebese i sema, jer gjapeske melaike, kola so bukvalno da ne stvorime, sar so postojnele i dunja, sađi dodeka, sar so stvorimi i dunja, sađi ko te postojnele i dunja, e Allahe i sile meleke kola so tergionaleske ko qiyam, ko ruku hem ki seđde. Pazine.
И си мелеке, Аллах Азza wa Jal, кола со Аллах Субхану ва Таала кодова моменти кога створин јаса, пенгјалинге тумен катергион само ко кијам, сарамен кога ваздае ко намази ифтитах такбир, Аллаху акбар, хандамен, Алхамдулилахи Раббил Аламин, сјасав ке мелеке упреко небесе Аллахе, кола со саđi постојнала каја дунија, Аллах само довака керен, кабешен ко кијам. Миси, мелеке кола со Аллах вакергјалинге, а тумен ковен ко руку, джи постојнала и дунија. Да не туштен, да не те перен, само ко руку. Цело време кава керен, Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил Азим. Миси Аллах Азza wa Jal мелеке ковенге со вакерга, а тумен цело време ковен ки саđde. Саđi постојнала и дунија. Тумаро шеруна не те вазде. Цело време кава керен само Субхана Раббил А'ла, Субхана Раббил А'ла, Субхана Раббил А'ла. Пало сакава. Со ачола. Ачола те халова дека намази, тано аменге лично. Соскеске Расули салаллаху алейхи ва салам вакерга, од ова со разликујнала тументаро невернике, те си кавене Аллахеске дека си невернике, тано тумаро намази. Ама од овај туменге, на не Аллахеске Азza wa Jal. Ал овај тано туменге. Соске адватано себе пио мануште придобинело рахмети Аллахеско Азza wa Jal, те шајте колко джанна. Те шајте олпе фамилија ко джанна. Те дењани садака, тани туки. Те дењано зекјати, тано туки. Соске, сајтане кала прописија, пазине. Со вакерге исламско улема, кој калдинела намази, о намази тано леске шарти, те кувал ко джанна. Кој дела зекјати, о зекјати тано леске шарти, Аллах Субхану ва Таала, те очистино лескоро мали, лескоро барвалипе. Кој дела садака, од овај тано леске шарти, Аллах Субхану ва Таала, те ракелле додека тано ки дунија. Тари секојек бејлаја која со, кадо ближинал пе со доле манушеске со денге. И садака. Ама јек бути праланен, тани сама Аллахеске Азza wa Jal. Од ова сојтано, од овај тано о масе ко Рамадан. Пазине. Джанена дека ко Ислам, баш о масе ко Рамадан, о ману со постојнала, о ману со постинала, со керала уручи, ко теке Рамазане скоро, на постојнала алими, на постојнала ходжа, со шајте ва керал туменге, која тани награда. Джанена соске Аллах Субхану ва Таала ва керга, и награда ме ка си кававла посебно е манушенге кола со постинге код ова диве која катергион англаманг. На не джанди пе која тани награда. Кога ки кловенгла ко Аллах Субхану ва Таала, ако постињан, тогаш каѓане која тани награда. Емо Аллах кадалту. Со значинала дека и наградата ропости тани гајби, тајна ко Аллах Субханаху ва Таала. Тајна ко Аллах Субханаху ва Таала. Ема дозволим, иака е тајна, ема каја награда, акава пакетите на шолтутар. Себе пине каскерела фенги, себе пине саме манушенге, кола со исто тане гюнах чајра санем, секој мануш кола со постојнела ки дунија. Соске ко диве која катергиовен англа ко Аллах Субханаху ва Таала верујне, дека никој на ете авал те пиравал тумаре дејле. Секој ка пиравал коркорик пе дејле. Никој не ете вакерал туке ана мекалав тутар гюнахја или але мандар се вапја. Никој. Никој да не ете керал туке. Секој кавал коркорик пери бадете, пере хараменцар, пере халаленцар, пере шуже делонцар. А ема бистрено Аллах Субхану ва Таала кава керал, يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Тумен со сен мере робием кергем буд грешке, мана шавенинада таро рахмети Аллах скоро Азza wa Jal. Аллах скоро рахмети тано кога најбаро. Аллах скоро рахмети тано најбаро ко масе ко Рамадан. Дека Аллах Субхану ва Таала секој ибадети кергјале дупло товол наградимо за разлика теројаве рамасеке. Аллах Субхану ва Таала денгјале дупло вредност. Емо свакојек инсани, свакојек муслимани, акава требала те користина. О сахабија,
Resuleskre aleyhissalatu wassalam pralalen angleder шо масек, прето масек о Рамадан англедер шо масек, веќе спреминена песине ба шо масек о Рамадан. Пазине, почминена синете читинем почесто Кур'ан, почминена синете калдинем повеќе нафиле намази, почминена синете керем повеќе зикр, кога пученален сино потикне сахабија, соске од ова керена, лава керена сине, од овајте наменге адут за да те шај, те доджакера о рахмети Аллахескор аза ва џел, о најшукар светло, подготвиме. Соске, вакерала себепи баш од ова дека Аллах субхана ва таала вакерала дека пости пропишингјале манушенге кола соберуинена. Ема мен кога ка авело дова дивете постина, мангајате кува иманеја. Кодова маса. Мангаја мару имани тобол бароко Аллах субхана ва таала те кува кодова возвишимо маса. Свакој инсани требала те трудинелпес пере господареске, пере Аллахеске аза ва џел, кога ка стапнинелеске ко праго, асавке дивеса. Кога ка стапнинелеске ко праго, асавке рахмети алескере господарескере, Аллахеске аза ва џел. Практикујнено дова со практикујнјао Ресули алейхиселам. Сојтано дова. Овен доброчинителя. Пазине. Ма бистренјек бути. O manush sa vislika ka kerelpeske taroporo gospodari, te џанен дека Аллах аза ва џел чачи паске ковала гјаро доле мануше. Со значинила дова? Дова значинила. Ако леланту ке слика таро Аллах аза ва џел дек тано рахмечија, џан дека торо Аллах тано рахмечија према тук. Ако леланту ке слика таро торо господари дека само казнинела, строго тано казнувачи, те џане дека Аллах аза ва џел ка казнинувки. Соске Аллах тано мануше агер са вислика ка керелпеске мануш таро прво господар. Таро Аллах аза ва џел. Пазине ко пуре мева керава стално валла чудно бутие. Ко пуре англена сине бу џан дипе таро ислам, таро дини, ама синелен добар ка праксе со абдие ко мануша и си добар ка џан дипе ананелен пракса. Нанелен пракса. За да те халил песодова. Сарка керет ке слика таро Аллахи агер коволтуе, пазине англеп пенела песине, која нека спучеја сари то хали. Редко сине мануш која со кака керел нане. Најаме. То пурева керена сине, абе мажалин ту, маха кернаe, се чаченаe то волт. Пазине, соске. Соске жалингјан ту ли таро Аллах субхана ва таала. O Allah azza wa џел канулту ке асавки ситуација од ова со жалињанто ми слика со кергјанту ке таро Allah azza wa џел тоа чачипе мате ховабе упрако Аллах субхана ва таала. Ема кергјан ли жалињанто ли цело време, ема кергјан ли наето наето. Некој те пчелту сарсијан. Здравствен сарсијан. Те жалинето цело време. Абе најман ге шука. Џан дека чаче наето ке шука. Соске кергјанту ке асавки слика таро Аллах аза ва џел. Емо Аллах делату на свалипе. Те дике деко Аллах чачетано дова кога со дело на свалипе. Кога веќе ва кереја деко Аллах денгјату нешто асавко партоло дова чаче. Пазин. Сахабен кога пученале сине кеф халук. Сар торо хали. Ленде постојнала сине само јеклафи. Кога е дова? Алхамдулилахи ала кули хал. Ме захвалинама ме Аллахеске баш од свако хали. Емо Аллах субхана ва таала делален сине. Пазинен делален сине. Аллах. Од ла мануша козем со керге баш о ислам, а мен на кергја ми е трунка. Пазинен. И си сахабија, у Аллах ва керату мен јакава, и си сахабија кола со живинге само дуј берш исламеја, само дуј берш исламеја, примингео ислам, ко тријандо ем нешто берш, пало дуј берш мерена, ама ленгоро живди пем придонес башо ислам, пазине. Наштите переле јек мануш кова со бијандило муслимани хемерала муслимани. Јек дивелен горо, Аллах. Наштите исполнинал ко ислам. Пазин, те бијангјове која кава дини. Бијангјове, некој керелат ке хакика, некој чланат ке курбајна. Пиравеа исламско анаф. Веќе нео ислам та ротикне берша.
Ջանեա դեկո նամազիտանու туке фарзи, ջանեա դեկո իսլամտանու то дини. Мерея, палотва керат ке мевлют яда. Пак тро ек диве наштите придонесинел козом цело живото доле манушенгор. Тро цело живот. Тро цело живди песо живиња нашти те придонесинел ек диве со ангел дола манушако ислам. Лем пример Абу Бакр радијаллаху ан. Ек хелафе само. Иклоло Билан радијаллаху ан бакерала. Наредингел Расули алейхи салам. Теден тумаро барвалипе. Те аненанга ко Расули алейхи салам. Сао мануша анена. Козом сошај, анена. Пазинен, анена само. Хемка приметина Омар радијаллаху ан тари страна вела само дуј кочие. Перде товариме, о Аллах. Перде товариме дуј кочие. Hem avena angla ko Rasuli sallallahu alaihi wasallam koleske repre, hem samo čhoreno preko Rasuli. Barvali pe, saso postojno. Hajbe, pibe, šeja, zlato, saso postojno. Nikomu ništo. Ki krajka, o Rasuli sallam samo pučela kaskora kava barvali pe. O manuškova sangjava kerga, a kavajtano taro Abu Bakr radiyallahu. Pazine. Bakirala kavajtano Abu Bakr ya Rasulullah. Ama Rasuli aleyhisselam dikhela de Abu Bakr nae othe. Nae mashkar lende angya o barvali pe, bichal gya o barvali pe. Rodela le vakirala kaya Abu Bakr. Vakirana ya Rasulullah optano khere. Ama Rasuli aleyhisselam lela pe jala koles koro kher. Avalangla ko Rasuli aleyhisselam, avalangla ko Abu Bakr radiyallahu an, vakirala leske ya Abu Bakr. Tu bichal gyan tore emaneti. Ama kerala soske tuna alan, soske açılan kere. Şunen ulafita Abu Bakr. Wallah. Ya Rasulullah, açılım samo te rodavo kerte di kam nešto panda te na bistergi. Pazinez. Je kelafesk o Rasuli sova kerga. Potrebno je tane no barvali. Akava sabi çalga, hem va kerala ya Rasulullah açılım samo te di kam panda te na bistergim nešto. Koker. Te biçala panda. Hem o Rasuli aleyhisselam perdileles kereka hem puçlale samo ya Abu Bakr. Muklanni nešto tu kem te familja ki. Vakirala muklum ya Rasulullah duy bukya. Kulay tano dla duy bukya. Vakirala muklum hurme kula so shayab dive te na kalen saro dive. Hem muklum lenge celo životoske Allah subhanahu wa ta'ala. Ama pazine, kosa akava, dengja. Hem kosa akava tede, edinstveno manuškova so sekat si ne barvalo, tano je Abu Bakr. Kozo mi te dal, nikad na čučola sine od ova manuš. Pazine, nikogaš na čučola sine. So duri Omar radijallahu anhu kerala sine, wallah. Koga postojnela manuškova so nikogaš naštite na kavavle ko šuže dejla od ovajtano samo Abu Bakr. Само Абу Бакр. Никогаш нашти на кавај. Ов козом со дела сино Аллах субхана таала би чалала леске дупло. Емпало дујдиве, пазни, емпало дујдиве, дикена кочие, авена кочие. Ема кана кога авена одла кочие, о сахабија приметинена, ема керена каскеретане кала кочие. Ма керена кала кочие тане таро Абу Бакр. Ema ne namla ko kertare Abu Bakr. Saudova. Duplo so dengja basho Rasuli. Em pučena, ko tartu kja kava ja Abu Bakr? Abu Bakr radiyallahu anhu vakirala. Akava na nemro. Pazi, vakirala na nemro. O manuškova sangja vakirala ja Abu Bakr. Akava ita nutro. Vakirala sarta nomro. Vakirala akava ita nutro vakirala sebepeja. So kojek momenti taro but vakti naklo. Yeke koçia koja su na klakatar tu gostinganle hem kerganleske bud baro pridones. Modova manush avdive ulo bud barvalo. Emop toro sebepi resta sastojem vestoko poro kerki piri familje. Hem avdive mangela te razdužinal pestui. Hem pazinen odvajtano lafje Allah eskora azawajal. Kovajtano do. Ako tu men dengen yek, me kadav tu men desh. Ako tu men
Ален манде пириндор ме кавафту менде прастандор. Со значинала од ова. Од ова значинала. Са од ова со кере. Кереа туке Аллах аза оджел те делту побиш. Козум као веко ибадети. Добар као Аллах аза оджел повеќе ка обдариналтут со нифак, рска, берекети. Козум каде ко друме Аллах еске аза оджел. Аллах субхана таала само добар ка киранул туке торо барвалит. Само добар ка киранул ке торо барвалит. Сине јек, акавајтано чачутни случка. Сине јек повик. Ема керена мора те поможи нелпес. Јек одреди ми ситуација. И Аллах кавајк мануш вакерела мандари ситу мен вакерела 10.000 еври. Ема кава мануш дела 10.000 еври. И сари не чудине на песлеске. Ема керена леске вакерела давајтано бут. Сигурно ли си? Вакерела моментална криза. О бизнис пело бут. Вакерела ка наштите кере обвртај после. Као вакерела на. Вакерела ме сум сигурно кодово. Соске вакерела ми намера тани. Ме дава која наве Аллахеска за оджеле ме Аллахеска. Ема ко даве Аллахеска, ме сум убедимо код ваде ко Аллах и киранал манги. Ама пазинен, сартан убедимо. Чунено лафишукар. Вакерела шаја Аллах за оджел на етиранал туке одма, тај са или то тај са. Ама джан дека киранал ке ко вистинско моменти кога највише колт ке потребно. Кога највише колт ке потребно, тега шо Аллах субхана ва таала кава. Иранал туке. Се пазинен сарва керела народнако. Ма пучене мануше сартано кога ди кенале дека хала пиела им пирал. Пучен ле сартано кога собала ки постел. Ма пучене мануше кога ди кенале дека возинала араба и силе джала ко ресторанти. Пучене мануше кога ди кенале дека наелу за туменде. Тогаш пучела пес. Ема гердата на Аллах субхана ва таала. Денгјан деш, кереј си ту биш. Аллах шај не ете дол тут одма биш. Соски си ту веќе биш. Ама джан дека ако чучаргјано долада биш, е баш опретходна биш со денгјан, тогаш Аллах ки ранул ке саран. Тогаш Аллах субхана ва таала га дулту шовардеш. Ако си јан убедимо какава, онда кнане соске те дара или со те омаловажинал тутаро саодова савала. Јодолеске, акавајтано туке о почеток муслиман, акавајтано туке о удар те кувеко селами тере Аллах аза ва џел. Неко бор дивета, неко знак прашање. Само дешу панч диве. Само дешу штар дешу панч диве. Тане джико порте, таро рахмете Аллах ескре аза ва џел. Користилнен максимум, подготвин туто тавдие тере Аллах еске субханаху ва таала. Овки дружба куране, овки дружба зикр. Кер халали околенге каске со грешинге туки. Роде халали околендар каске со грешингјан. Опростинен јек према кој јек. Ма бистрено куранско ети иннамал муъминуна ал ихва. Тумену вернике сен машкар туменде прајла. Ма бистрен дека шукари пе секога ширанала пес. Ма бистрен дека обари пе тумаро рачуни мојтано ко Аллах субханаху ва таала. Ашимтано рачуни му преко Аллах субханаху ва таала, о Аллах аза ва џел на ете мукелту мен маземи никогаш, ники дунија, а ниту палем ко ахирети. Аллах аза ва џел нека дел секова хајри, Аллах субханаху ва таала нека деламен искрено имани, те доџакера кала возвишиме дивеса, ема Аллах субханаху ва таала нека воламен цар ко харакиве, нека харакелту мен тумаре фамилен, Аллах нека делан дуни пјамаре учениконге, терненге, Аллах аза ва џел амаре пуренге нека дел састипе, амаре насваленге нека иранеленгоро састипе, ема амаре преселименге кола се наклеи дуни Аллах на простнеленге регюнахија, ем нека керелнен товен ко дженна.